Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin afite umukunzi witwa Alina Kabaeva wahawe ibihano byinshi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kubera iyi ntambara Uburusiya burwanamo na Ukraine. Alina Kabaeva afite imyaka 41 y'amavuko. Iyi ntambara igitangira yagaragaye ku rutonde rw'abagomba guhabwa ibihano n'ibiro byihariye bishinzwe kugenzura umutungo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, OFAC. Banzuye ko umutungo uwo ari wo wose yaba afite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugomba gufatirwa, ndetse abanyamerika ntabwo bafite uburenganzira bwo gukorana nawe business. Alina Kabaeva yigeze kuba umukinnyi uzwi cyane ku isi wa siporo yo kugorora umubiri, rhythmic gymnastics. Ibiro bya perezida w'Uburusiya byahakanye kenshi ko Putin watandukanye n'umugore we wa mbere yaba afitanye umubano w'urukundo na Kabaeva. Ariko amakuru atandukanye yashyizwe ahabona yagiye agaragaza ko Madame Kabaeva yaba ari nyina w'abana babiri muri bane Vladimir Putin afite. Hari ikinyamakuru cyo muri Moscow kigeze gutangaza mu 2008 ko icyo gihe Vladimir Putin na Alina Kabaeva bari mu rukundo, nubwo icyo gihe Putin yari agifite umugore we wa mbere. Icyo kinyamakuru cyanditse iyo nkuru cyafunzwe nyuma y'igihe gito ku mpamvu zitamenyekanye. Kabaeva akomoka muri Uzbekistan. Yegukanye umudari wa zahabu mu mikino Olympique yabereye Athene mu Bugiriki mu 2004. Nyuma yaho yamaze imyaka irenga 6 ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'Uburusiya mu ishyaka rya Vladimir Putin, United Russia. Nyuma yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gikomeye cy'itangazamakuru cyo mu Burusiya, National Media Group, mu 2014. Gusa uburambe bwe bwonyine mu bijyanye n'itangazamakuru n'itumanaho bwari ubw'akazi ko kuyobora ikiganiro cya televiziyo byonyine. Reka uyu mugore tumuvugeho ndetse tunavuge ku muryango wa Putin muri rusange. Tubahaye ikaze. Reka tubanze tuvuge ku mugore wa mbere wa Perezida Vladimir Putin, Lyudmila Alexandrovna Ocheretnaya. Yahoze yitwa Putina akiri umukobwa yitwaga Shkerebneva. Yavutse ku itariki ya 6 y'ukwa mbere mu 1958. Ni umushakashatsi mu by'indimi, akaba Umurusiyakazi. Yabaye umugore wa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mbere y'uko batandukana mu 2013. Babanye ubwo Putin yari akiri umutasi muri KGB, n'igihe yari yungirije meya wa St Petersburg, n'igihe yakoraga mu biro bya perezida, ndetse n'igihe yabaga perezida bwa mbere, n'igihe yari minisitiri w'intebe. Mu 1983 nibwo Vladimir Vladimirovich Putin yashakanye na Lyudmila Alexandrovna. Uyu yari arimo arangiza amasomo mu ishami ry'indimi muri kaminuza ya Leningrad, ariko yari afite n'akazi ko kuba umuhotesse de l'air muri kompanyi y'indege, akaba n'umwarimu w'Ikidage. Mu 1985 babyaye umukobwa wabo wa mbere, Maria Vorontsova. Mu 1986, ni ukuvuga nyuma y'umwaka umwe babyaye umukobwa wa mbere, babyaye undi mukobwa, Katerina Vladimirovna Tikhonova. Aba bakobwa bombi bahawe amazina ya nyirakuru kubera ko nyina wa Vladimir Putin yitwaga Maria Putina. Aba bakobwa bize mu ishuri ryigenga rya Petershul ryo muri St Petersburg. Bize cyane ururimi rw'Ikidage, nyuma bize imyaka 2 mu ishuri rya Hasi riri muri ambasade y'Ubudage i Moscow. Kuva mu 2000 ubwo se yari amaze kuba perezida, kubera impamvu z'umutekano aba bakobwa ba Putin batangiye kwigira mu rugo. Bizwi ko mu masomo bize cyane harimo n'amasomo yo kugorora umubiri, fitness, ndetse n'ubumenyi mu mukino witwa Wushu. Bafite ubumenyi buhagije mu ndimi z'amahanga zirimo Icyongereza, Ikidage n'Igifaransa. Katerina wanazi ururimi rw'Ikinyakoreya. Vladimir Putin n'umugore we ubwo bari bamaranye imyaka 30 bashyingiranywe, batangarije ibyitandukana ryabo kuri televiziyo y'igihugu y'Uburusiya nyuma yo kwitabira igitaramo cy'imbyino ku itariki ya 14 y'ukwa gatandatu mu 2013. Ibi ni icyemezo twafashe twembi, tubonana gake cyane, buri wese afite ubuzima bwe ku giti cye, niko Perezida Putin yavuze icyo gihe. Iki gihe Madame Putin yaramaze amezi menshi atagaragara mu ruhame, bituma havuka ibihuha byinshi mu bitangazamakuru byo mu Burusiya ko baba baratandukanye. Uyu mugore wamenyekanyeho kudakunda ko ubuzima bwe bwite bumenyekana cyane,
yabwiye umunyamakuru ko adakunda ingendo z'indege zihoraho kandi gushakana n'umukuru w'igihugu bivuze kugendana nawe kenshi mu ngendo akorera mu mahanga n'imbere mu gihugu. Yaragize ati Vladimir Putin ahugiye rwose mu kazi ke. Yongeyeho ko itandukana ryabo ryabaye mu mahoro kandi ko bazakomeza kuba inshuti. Ati ndashimira cyane Vladimir kubera ko aracyanyitaho, n'abana abaha urukundo rwinshi kandi barabibona. Putin nawe icyo gihe yemeje kuri televiziyo ko batakibana. Abana bacu barakuze bafite ubuzima bwabo bwite, niko Madame Putin yongeyeho. Mwibuke mu 2008 hari ikinyamakuru mu Burusiya cyavuze ko Perezida Putin afite umukobwa bakundana witwa Alina Kabaeva. Iki gihe Perezida Putin n'umugore we bari bakibana. Ubu ngubu bivugwa ko Putin yaba yarabyaranye abana babiri n'uyu mugore Alina Kabaeva. Umuhungu wa mbere babyaranye yitwa Ivan Putin, bivugwa ko yavutse mu 2015, naho umuhungu wa kabiri Vladimir wa gatatu yavutse mu 2019. Aba bahungu bombi babayeho bahishe kure y'amaso y'abantu. Aba bana b'abahungu ngo baba mu nzu ya se iri ahitwa Valdai. Bafite abantu benshi babitaho barimo abarimu babo b'icyongereza, ikidage na piano. Ngo babonana gake n'ababyeyi babo. Bivuga ko Putin yifuza ko abana be b'abahungu bazaba abakinnyi babigize umwuga mu mikino ngororamubiri nka nyina. Ubwo intambara Uburusiya burwanamo na Ukraine yatangiraga mu 2022, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyizeho ibihano bikomeye bigamije kwibasira abari hafi ya Perezida Putin. Barimo abaherwe bakoranye nawe business, abanyapolitike n'abandi bategetsi bakorana nawe. Intambara igitangira, Amerika n'Ubwongereza bafatiye ibihano abakobwa ba Putin, Maria Vorontsova w'imyaka 39 na Katerina Tikhonova w'imyaka 38. Alina Kabaeva nawe yaje gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwezi kwa gatatu mu 2022 iyi ntambara igitangira, abatari bake kuri internet banditse basaba ko uyu mugore avanwa mu nzu ye iri mu Busuwisi. Uyu nawe yibasiwe kubera uruhare rwe mu gukwiza icengeza amatwara ry'Uburusiya no kuba hafi ya Perezida Vladimir Putin. Inyandiko y'ibanze y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubwo uyu mugore yafatirwaga ibihano ntabwo yamuvugaga nk'umukunzi wa Putin. Perezida Putin iteka yabaye umuntu urinda cyane ubuzima bwe bwite kujya hanze. Igihe cyose yamubajijweho yahungaga ibyo bibazo, gusa ariko mu ruhame yavuze ko nta mubana afitanye na Kabaeva. Mu 2008 umunyamakuru w'ikinyamakuru Moskovsky yabaye uwa mbere watangaje ko Putin ari mu migambi yo gutana n'umugore we Lyudmila akarongora Kabaeva. Iki kinyamakuru twakivuzeho mu kanya. Gusa Putin n'umugore we bahakanye iyo nkuru. Nyuma gato abategetsi b'Uburusiya bafunze icyo kinyamakuru. Hashize imyaka 5, Putin ubu ngubu ufite imyaka 72 yatangaje ko yatandukanye n'umugore we. Ibyatangiye ari ibihuha bya cya kinyamakuru biba bibaye impamo. Mu gihe Putin yahakanaga umubano we na Kabaeva, uyu mugore yararewe ahindura umwuga ava mu mikino yamuhiriye cyane yinjira muri politike. Mu gihe yarahagaze neza, Kabaeva yabaye uwa mbere ku isi muri siporo yo kwiyerekana mu buhanga bw'igororamubiri. Kabaeva yavutse mu 1983, neza umwaka Putin yashakanyemo n'umugore we wa mbere. Atangira imikino y'igororangingo afite imyaka 4. Umutoza we Irina Winer rimwe yaragize ati ntabwo nashoboraga kwizera ibyo narebaga mubona bwa mbere. Uyu mwana w'umukobwa yari afite impano idasanzwe nk'umukinnyi. Kabaeva yaje kumenyekana cyane, anahabwa akazina k'Umurusiyakazi ugororotse kurusha abandi. Yatangiye guhatana ku rwego mpuzamahanga mu 1996, atungura abantu abo wa mbere i Burayi mu mikino yo mu 1998. Mu mikino Olympique y'i Sydney yakoze ikosa rito mu kwiyerekana maze abo wa kabiri. Hashize imyaka 4 i Athene yatwaye umudari wa zahabu.
Mu gihe yasezeraga kuri iyo mikino yari amaze kwegukana imidari 18 yo mu rwego rw'isi na 25 yo mu Burayi. Iyi ngiyi yiyongeraga ku midari ya Olympique. Kimwe n'abandi bakinnyi b'Abarusiya ariko ntabwo yacitse icyasha cyo gukoresha imiti yongera ingufu, maze yamburwa imidari ye mu 2001 nyuma yo gupimwa bagasanga yarafashe ibintu bitemewe. Yinjiye muri politike, aba umudepite w'ishyaka Russia United riri ku butegetsi mu nteko ishinga amategeko kuva mu 2007 kugera mu 2014. Mu 2014 yabaye umukuru wa National Media Group ifite imigabane myinshi mu binyamakuru bikomeye bya leta hafi ya byose mu Burusiya. Ibi binyamakuru nibyo byatangaje kenshi ubutumwa bwa Kremlin ku ntambara muri Ukraine, bishinja abanya-Ukraine ubwabo kurasa ku migi yabo, bikavuga ko ingabo z'Abarusiya ari abacunguzi. Umwanya we bivugwa ko wamugize umugore w'umukire cyane, aho inyandiko zagiye hanze zagaragaje ko yinjizaga agera kuri miliyoni 12 z'amadolari buri mwaka. Bivugwa ko umubano w'urukundo hagati ya Kabaeva na Putin watangiye ubwo yari avuye mu bikorwa bye byo gukina siporo yo kugorora umubiri. Icyo gihe Kabaeva yari afite imyaka 25 naho Putin afite 55. Ariko kandi nk'uko ibinyamakuru bibivuga, bombi bari barahuye imyaka myinshi imbere yaho. Hari ifoto yabo bombi yo mu 2001 ubwo Putin yamuhaga ishimwe ry'umudari w'ubushuti, kimwe mu byubahiro byo hejuru mu Burusiya. Iki gihe Kabaeva yari afite imyaka 18. Bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na Putin bakunze kuvuga ko Putin ashobora kuba akoresha Kabaeva nk'uburyo bwo guhisha umutungo we. Ibi bikaba biri no mu mpamvu yakunze guhakana ko adakundana nawe kugira ngo abantu badatangira kumujora. Putin hamwe n'abambari be ndetse n'abakire b'ibikomerezwa bavuzweho guhisha ubutunzi n'umutungo wabo bakabicisha ku bagize imiryango yabo. Nk'uko umwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu butegetsi bwa Biden yabibwiye Washington Post, Kabaeva yavuzweho kugirana isano n'umutungo wa Putin mu nyandiko zigaragara ku mugaragaro ku mbuga za internet no mu nyandiko ebyiri za guverinoma ya Amerika. Mu 2013 byavuzwe ko nyirakuru wa Kabaeva yaguze ubutaka mu gace kamwe gahenze cyane mu Burusiya. Raporo y'ubutasi bwa Amerika yasuzumye ibyavuzwe ku kwivanga ku Burusiya mu matora yo muri Amerika yo mu 2016, yagaragaje Kabaeva nk'umwe mu bantu washakiraho umutungo wa Putin, nk'uko Washington Post yabivuze. Mu kwa mbere mu 2022 umushinga w'itegeko wari ugamije gukumira Putin ngo atagaba igitero kuri Ukraine wagaragaje Kabaeva nk'umwe mu bantu bakwiye gukurikiranirwa hafi mu gihe hakurikiranwa umutungo wa Perezida Putin. Ikinyamakuru cyo mu Busuwisi cyavuze ko mu 2015 Kabaeva yabyaye umuhungu wa Putin mu bitaro byihariye cyane hafi y'ikiyaga cya Lugano, ariwe baje kwita Ivan Putin. Yabyaye n'undi muhungu mu 2019 muri ibyo bitaro, ariwe bise Vladimir wa gatatu. Ariko Sunday Times na Wall Street Journal bo bavuga ko yabyaye impanga mu 2019 i Moscow. Kandi ntabwo ibi binyamakuru bihuza ku mubare w'abana amaze kubyara. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin bihakana aya makuru. Mu 2015 umuvugizi wa Putin yavuze ko amakuru ku mwana wa Putin wavutse adahuye n'ukuri. Ni ibisanzwe kuri Putin, mu ruhame nta na rimwe yigeze avuga amazina y'abana yabyaranye na Lyudmila, uretse kuvuga ko afite abakobwa babiri bakuru. Kabaeva yagiye avugwaho cyane ubundi bigatuza kuva hatangira amakuru ko afitanye umubano w'ibanga na Putin. Mu 2014 niwe wari intwara rumuri y'itara Olympique mu mikino Olympique yo mu rubura i Sochi mu Burusiya. Mu myaka inishize yabonetse mu iserukiramuco ry'igororangingo i Moscow, avanaho ibihuha byariho icyo gihe ko ari mu bwihisho. Hano yashimagije ibikorwa by'Uburusiya muri Ukraine. Ibinyamakuru bimwe byavuze ko yari yambaye impeta nk'umuntu washyingiwe. Bivuga ko Putin yaba ahishe Kabaeva n'abana be mu Busuwisi, nubwo ibyo bitaremezwa.
ariko kutamenyekana aho aherereye ntabwo byabujije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumushyiriraho ibihano kubera kuba cyangwa se kuba yarigeze kuba umuyobozi, umukozi mukuru cyangwa se umunyamuryango w'inama y'ubutegetsi bw'Uburusiya. Ni CNN yabivuze. Itangazo ryatanzwe na Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryamuvuzeho ko Kabayeva yafatiwe ibihano atari ukubera kuba umukunzi wa Putin gusa, ahubwo no kuba ari umuyobozi mukuru w'ikigo gikomeye gifite televiziyo, radio n'ibinyamakuru bishyigikiye Uburusiya. Ndetse ryanavuze ku mubano we wa hafi afitanye na Putin. Kabayeva yari yarashyiriweho ibihano mbere n'Ubwongereza ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Abandi bantu ba hafi ya Putin bashyiriweho ibihano barimo Andrei Grigorievich Guriev, umukire uvugwaho gutunga ubutaka bwa kabiri bunini i Londres nyuma y'ubwami bw'Ubwongereza. Harimo kandi umuhungu wa Guriev ndetse n'umucuruzi Viktor Filipovich Rashnikov wari warashyiriweho ibihano mbere n'Ubuyapani, Canada, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ubusuwisi n'Ubwongereza. Perezida Vladimir Putin igihe cyose yaririndaga iyo hazaga ibibazo ku muryango we. Mu 2015 muri kimwe mu biganiro byinshi n'abanyamakuru yirinze gusubiza ku bibazo bibaza ku bakobwa be. Yaragize ati abakobwa banjye baba mu Burusiya kandi biga gusa mu Burusiya, banteye ishema, bavuga neza indimi 3 z'amahanga, nta muntu njye nganira nawe iby'umuryango wanjye. Ati umuntu wese afite uburenganzira ku buzima bwe bwite, abana banjye babayeho ubuzima bwabo kandi mu kwiyubaha. Putin ashobora kutifuza kuvuga ku bana be, ariko abandi barabikoze. Ubwo abakobwa be bafatirwaga ibihano birimo gufatira imitungo yabo ndetse no kubabuza gukorera ingendo mu bihugu bya Amerika n'Uburayi, umwe mu bategetsi ba Amerika yaragize ati twizera ko imitungo myinshi ya Putin ihishwe mu bo mu muryango we, niyo mpamvu tubibasiye. Amerika ivuga ko aba bagore bahanwe kubera ko ari abana bakuru ba Putin, umuntu ufite imitungo cyangwa se inyungu ku mitungo bifunzwe. Itangazo rya Amerika rifatira abo bana ba Putin ibihano ryavuga ko Katerina Tikhonova ari nawe mukobwa wa kabiri wa Putin, ngo ari umuhanga cyane mu ikoranabuhanga ufite akazi gafasha Leta y'Uburusiya n'uruganda rw'ibya gisirikare. Rikavuga ko Maria Voltsova akuriye porogaramu ziterwa inkunga na Leta y'Uburusiya zahawe miliyari z'amadolari avuye muri Kremlin zo gukora ubushakashatsi bugenzurwa na Putin ubwe. Mu gihe bike ari byo byemejwe ku mugaragaro ku buzima bw'umuryango wa Putin, inyandiko, inkuru z'ibinyamakuru n'imbwirwaruhame nke ibyo zavuze birahagije gutanga ishusho y'uko bimeze. Maria Voltsova ubu arakora ubushakashatsi muri kaminuza anononsora ubuvuzi bw'imvura z'imisemburo, systeme endocrinal. Yize amasomo y'ibinyabuzima muri kaminuza, yandikanye n'abandi igitabo ku kugwingira kw'abana kandi ashyirwa ku rutonde rw'abashakashatsi mu kigo cyitwa Centre de Recherche Endocrinologique i Moscow. Maria kandi ni n'umushabitsi. BBC Russia yamenye ko afatanyije kompanyi iri mu mugambi wo kubaka ikigo kinini cyane cy'ubuvuzi. Maria yashakanye n'umugabo w'umucuruzi w'umuholandi Jorrit Just Fasen. Yigeze gukora mu kigo cy'ingufu cya Leta y'Uburusiya Gazprom, nubwo bivugwa ko baba baratandukanye. Abantu bavugana nawe kuva intambara muri Ukraine yatangira bavuga ko ashyigikiye cyane se kandi ko afite amakenga ku makuru y'amahanga avugwa kuri iyi ntambara. Ugereranije murumuna we Katerina Tikhonova, we yagaragaye kenshi muri rubanda nibura kubera impano ye yo kubyina rock and roll. We n'umukunzi we babaye aba gatanu mu irushanwa mpuzamahanga ryo kubyina iyi mbyino mu 2013. Muri uwo mwaka uyu mukobwa wa kabiri wa Putin yashakanye na Kirill Shamalov, umuhungu w'inshuti y'igihe kinini ya Putin. Ubukwe bwabo bwabereye ahantu hihariye muri St Petersburg. Abahakora bavuze ko abageni bahageze bari mu igare rinini cyane rikururwa n'ifarashi 3 zera.
Shamalov yafatiwe ibihano na Amerika mu 2018 kubera uruhare rwe mu by'ingufu mu Burusiya. Minisiteri y'Imari ya Amerika ivuga ko umutungo we watumbagiye cyane nyuma y'ubukwe bwe n'umukobwa wa Putin. Gusa aba bombi ngo baje gutandukana. Nyuma y'ibitero kuri Ukraine, Abarusiya babiri b'impirimbanyi barafashwe kubera kuba mu nzu y'igitangaza iri ahitwa Biarritz mu Bufaransa. Bivugwa ko ari ya Shamalov, uyu wahoze ari umukwe wa Putin. Katerina ubu nawe ari mu bushakashatsi muri kaminuza hamwe no mu bushabitsi. Mu 2018 yagaragaye gato kuri televiziyo avuga ku buhanga bwa neurotechnology, ndetse yanagaragaye mu nama ku ishoramari mu 2021. Aba bagore bombi nta numwe bikekwa ko yaba amarana igihe kinini na se Putin. Putin kandi afite abuzukuru yabakomojeho mu kiganiro n'abanyamakuru kuri televiziyo mu 2017, ariko ntabwo yavuze ngo ni bangahe cyangwa se nabo kuwuhe mukobwa. Yaragize ati ku bijyanye n'abuzukuru banjye, umwe yamaze gutangira ishuri ry'incuke, gusa mu nyumve ntabwo nshaka ko bazakura nk'ibikomangoma. Ati ndashaka ko bazakura nk'abantu basanzwe, nubwo sekuru atari umuntu usanzwe.